ark'ayta apachimuspa kaykichik sapa uqnikichikman kuskatinkunakunchik devoción matutinapi. Kunan día niwanchik imapas sanmari sinoqanchik munasqa wawqimasi risunman Diosninchikman. Sapa uqninchik kanchik Diospaq wawasnin. Ajinata declarawanchik kay p'unchaypi Primera de Juan tawayuq chantapis tawachikllashqan nin ajinata. Kankunari wawitasni Diosmanta kankichik. Chay yuyasta atipaykichik imaraykuchus kankunapi kasqan astawan atinipuni. Chay pachapi kaqmanta nisqaqa. Sapa uqninchik kanchik Diospaq wawasnin. Chaytaqa kan yachanayki tiyan, haych'anayki tiyan sonqoyki ukhupi. Chaymanta hinataq payqa munan kawsananchikta sut'i parlaypi icharis chayrayku niwanchik sichus kan kayki Diospaq wawan chayri imaynata kawsakunayki tiyan. Wakinkunaqa hawallamanta Diosninchik wawan kani ninku, pero sonqonku atiyningu mana paypichu kasan, mana llanninkuta paykunaqa purispa kasankuchu. Chayrayku kunan k'amiwanchik devoción matutinapi, mana ninallachu, ari noqa Diospaq wawan kani. Kawsayninchik rikuchinan tiyan runa masinchikta ajina kasqanta. Chantapis nillawanchiktaq ajinata. Noqanchik kawsananchik tiyan Diospaq wawasnin hina. Sichus noqanchik munasqa kuyamasi mana thaskispa kasanchikchu allin kaqpi chayqa, entonces mana Diospatachu kanchik. Sichus noqanchik llullapi, maqanakupi, pleitopi kawsaspa kanchik, entonces mana Diospatachu kanchik. Enemigo ladunmanta kaspa kanchik. Porque Diospaq wawanqa allin kawsayta apan, mana chayllachu munasqa, sino testifican runa masinman munasqasninman Dios imaynata kawsayninpi karqa nispa. Chayrayku kunan día k'umuykuspa invitayki mañarikunata Diospaq atiyninta. Diosnita tay, kay p'unchaypi noqayku mañakuspa kayku atiyta, qanmanta qayllakunaykupaq, chantapis allinta kawsanaykupaq wawasniyki hina, embajadores niwasqaykuman hina. Chay kawsayta apay munayku tukuy munasqasniykuman testimonio kanaykupaq. Yanapawayku kayta Diosni, Jesucristo wawayki sutinpi. Amén.